Tsika Yebo bhuti. ni right kodwa Nkosi yami. Hayi siyancenga kufani. Khonzeke kahle uThixo. Sunday angiyanga. Angiyanga Sunday. Hayi Cha manje kunetoho elincane ade ngiyolenza. Ngeke ngilidalule emoyeni kodwa nje hayi. Kunemvuselelo yase Messi engakini. Izobe izolanda imphefumulo. Kubizwa kani kambe leyo mvuselelo njalo? Ngibonile angazi noma iSoul Winning Revive la bezobe behost umfundisi. Mina ngama Soul Winning mase kutshela nje ase useless. Mina ngitshele nje nguSandi la useless. Lento kuthiwa ama Soul Winning. Cha phela kuyovangelwa. Ku right but bese why amasonto angagcwali pho? Shushu uthi isipiliyoni sokuthi sibalandene. Kodwa ama Soul Winning amaningi asegcwala thina esivele kade sakhona. Ngithi uyabona so kusho ukuthi ku useless somehow. Kodwa akayikho abantu bathi umoya ongcwele osuke bahola. So kusho ukuthi asike sithi khona. Yeah, kodwa i-right liyamesi ngoba i3 days fasting sinethemba lokuthi izowenza umehluko. Wazina nazi ukuthi ngama Soul Winning. Ngiyakuzila ukudla. Ukulandwa kwemphefumulo ngamatende. Yeah, lento yamatende ukuthi kube netende ngakini. Kusuke kuyolanda. Yeah, izona ke sezizona. Nawo futhi ama Soul Winning noma imvuselo ezenjalo. Sengiphaza ngiso ukuthi kudala mhlambe iqala o6 ziphela o9. Mase phela o10. O11 sometimes. Lezi obala abasonta lapha ngalezi ikhathi. Hayi kusuke kuyithina. So kusho ukuthi aninamndeni. Kusuke kuyithina. Aninamndeni, aninalutho. Amantombazana aweshiphayo akukhulunywa lutho ngabazali funa abuka ake sithi ugesi uhamba u5 kuya ku7. So ishaya nini Thomoyi? Ungeke ugesi. Ngeke ishaya ngo-6. Ngeke njengaleyo Thomoyi. Kade usayilapho nje Thomoyi. Kade ukhuluma ngayo umfundisi lo Ungcobo. Azubani hayi uyakhala uthi hayi ukhala ngestructure sebandla ukuthi iThomoyi ifike iyahlekisa. Iyahlekisa. Ne order. Iyona into akhala ngayo. Right ke ubese faka into yamoya ukuthi hayi umoya ongcwele wakhuluma. Lo angifuna ukungena kakhulu ngoba isipillion sakhe leso. Uyena oqonde naleso spillion. But into akhala ngayo kakhulu hayi uthi order ayikho. iThomoyi. Yeah, waswathi ke mayibuka ubona abantu abaningi besuka lapha beba izangoma. Besuka kwiThomoyi beyoba izangoma ngenxa yale. Uthi lokho sekwenzekile noma ubona into ezokwenzeka. Ubona kwenza uthi ukhona kodwa oyedwa amaziyo seyisangoma. Oseyisangoma yo. Yeah, ukhona oyedwa amaziyo. Khona sekwakhuluma impela ekhotha iverse uDeuteronomy lapha. Ucatho 12 uverse 24 la kuthiwa ningamdumisa uNkulunkulu ngendlela edunyiswa abantu abakhonza iThixo. Eshayona iThomoyi esebenzisa imidanso lezangoma. Njengoba simunye beyidefend kanje bathi awukwazi ukuthi mozoba isangoma awuqali ngokugida uqala ngokuba isangoma so akwazi ukuthi kuzothiwa konje ndayishile bezama ukuyidefenda lento yabo ngoba nombuyazi uke ngimzwile nje umbuyazi edefender naye uthi kahle into endala yasenkonzweni imidanso emidala yasenkonzweni le baphuma naye abantu bahamba boyisebenzisa la ezangomeni kahle imidanso ebalo Nicholas Beng imidanso eyayidanswa vele eqala enkonzweni ingakabi isimanje manje ngoba phela bathi le midanso ikhishwe ile uyidonsa yabo uyidonsa uphenduka ubhekele yakona moyizwa uyabona ukhala nangokudunusa uma kusekuduniselwa izinceke la phambili ayinama ngiyiboni kahle yabona iThomoyi idunusa kakhulu kodwa phela abona manje ukudunusa ayikho inkinga uma kudanswa ngoba shuthi wena nceke ukholo lwakho lincane yini ingane mayidansa wena ucabanga ngabhaza wezinga ingane into lezinto ezingaka ingane yakho phela enkosini akani uma ifanda wena akani uma ifanda wena hayi konke into wethu ngibona athi ayilezi baqala ekete ezibabambayo la ezingweni babambayo akona isikhathi mhlawumbe kube sishaya imjiva ngabe
kuyazwela nje njengelinye ibandla eligqoko kumhlophe yabo ngeke ngidalula abantu bakhona kodwa kodwa baqwa ngendlela ehloniphekile yabo so nabo befundisi ngingakhala ngingahambisana nabo uma bethi cha no iyaba nika inkinga ngoba phela ingane zidunusa la kanti nokudla sesikudla imizwa iyashesha ukuyivusa ya iorder kodwa ayikho uthi enye into akhala ayingeke mfethu bathi babantu umfundisi into akhale ngayo kakhulu uNgcobo ukhale ngokuthi lapha ya yes kwamanye ababandla uthi akusaba imayikwaqala iThomoyi kuthiwa iyekeki babana netheme ukuthi ayiyekeki ishaya kuze kuyovala hawu ishawa awusatholi siba sincane isikhathi sakho sekuzoshumayela ngoba mayisiqalile iThomoyi ngiyakhumbula nami ibandla ongithume kulona ngiyoshutha le emafakatini ngihamba ne artist ngihamba hayi cha bandla hayi bayishaya isikhathi eside hayi bayishaya isikhathi eside iThomoyi ungabona ukuthi baze bakhuzana bebodwa shuthi yalifakazela ukuthi mayisisingenile ayi yabathi order yikho wakhala nje kakhulu wathi ayingeke order yikho wathi cha uyolwa yena uthe bandla uyolokho emilelwa iyoziphela asithembe kuzoba into na ezodlula ngoba izinto ezihlale ihambe ifike lezi ama trend enkonzweni ayangena angaza angena kanjani cishe ngashisa umuzi ensukwini yini kwenze njani hey ngapheki lento yagesi awanje lo shedding bethu uthuvi kodwa kubu nomama bezokukhumbula yeke indaba mama okay so yabhela bafiki into enzalayo isho ukuthi ngipheka inqinayo lengulube yabona yeah akazi noma ninanibeli yazidla ingulube thina siyakholwa ngale ukhona abadli imithi la bancinda la bayobulala imithi ingulube ufish bathi abawulobothi so angipheke bese ngiyahamba ngiqhaphisa angisho iqhapha yabo bese ngiyahamba ayimawunyampa ugesi khipha amaplaka lezi ezinye izinto ngihamba nohlala nolova lapha nomaphalala lapha ekhona izindaba ke yeah umazithi nje ubuye ngo6 ugesi sebeyaqoqa sebeqoqela ukuhamba oh yeah ayisihlaleke kusho ukuthi kube 25 pass mazi 25 pass kubuye into ethi ngizodlani kambe yabo awukambe nginenqine hayibo ugesi ngizangicishe hey ngiswa ngejoni laba angibaleli isanga 25 pass manje gijima ngizala ayikabe ngiluka idloko iqhatha bethu akamkhona ubungozi ubungozo amanzi ade sephelile asephelile ngoba bese limnyama nje wayilona la ngaphansi bese limnyama bengingakadluleli phezulu kodwa nje bese limnyama hey madoda hey cishe washisa umuzi wengane hey washisa umuzi wengane angiyazi into ecishe yenzeka hayi kodwa sibonga uNkulunkulu ukuthi hayi cha hayi ibanyana njani idliwe idlale kahle kodwa ya idlale kahle bidlala ngesonto ekseni ngo7:30 abantu abazi geography ke bathi ekseni bathi indaba idlala ngaleso sikhathi la eSouth Africa bathi isikhathi saso New Zealand abazi kahle geography bakhuluma ngama South Pole nanokuthi New Zealand angifuni ukuba ukwanda ngoba ngizolwazi akho lifishane yes ulwazi lami lifishane kodwa lento ingeweda ayiweda man i tropical cyclone ayikho ngesizini ngifuna ukuthi ingesikhathi i time ingesikhathi ukuthi tropical cyclone yini tropical cyclone akuyona lezo zinto lezi eziformeka makunama pressure thize ngesikhathi so ikhathi ziyaphambana lithi lishona ngale babheka ukusa sithi sivuka bayolala so ingakho even umdlalo ozoba oyesibili sodlala isikhathi kuzobe ku2 intatha kusa sobe dlala neArgentina hawu ngeke udoti ke edliwe udoti singcono lawo amanye amazwe kuyenze uthola ukuthi thina siyibuka ebusuku mhlawumbe ngo9 ngiyakuzwa lo kodwa awu bekufuna bangawini wayilo South Africa mayidlala uTrader ngakubona mhlawumbe upa7 awubona into enjalo kodwa ibanyana idlalile yashaya ugoli
idliwe iChiefs ino coach omusha kodwa futhi manje uma kuphuma i-team sheet ngazi noma babona nabalandeli i-Chiefs inama head coach awu2 uma bephuma le keep i-formation ne lineup head coach uNtseki head coach atazwana but ngayitshethi mistake coach okay asithemba ukuthi inkulu into ezo kodwa abadlali bebethe liyaphuma manje elamtawonga lo nilibheke ngabovu sebebuyile eTanzania lotha likangena hayi so hayi iwona lo green uyeza nje ugreen lo ikapa wena awuphikala ukuthi isikhathi sagcina singasithola ukuthi ngikulungise ngendaba yejezi lePirate ukuthi ilona leliya hayi ukuthi ilona leliya ngagcina ngasithola isikhathi ngagcina ngivuma nje ngenzeka ukuthi ilona cha kodwa bebedlala ngayo ikapa ngomgqibelo kodwa phela hayi le kuyinhle futhi yinhle leliyela angithi phela basalokhunje basa practice ngoba nemenu likhiphile la eManchester United leAdidas hayi lihle leChiefs kunele menu kodwa ngisafuna ukuphawula ngoba ngaphikele ibhakabhaka kukona ukuthi phela maningakakhulunywa uZandi hayi wawusangana nje yazazi wafuza ngamazi uZandi emorefe amazi umorefe hayi yacila kakwazi ukuthi ngisho ukuthi hayi ngeke hayi cha iyona nje ngalibona kodwa solithenga ngalihle lela solithenga elimnyama ndalrad shaya esign yethu ezimnyama ngenkani futhi basho ngoba phela ngithi bathe mabelibuka belintshontsha bangalithanda kodwa nje mina ngiyalibona lihle lela jezi mfethu sazoqeda abantu ngalo sazoqeda abantu ngeli right mfethu ithanda injalo uyimbongi cha nasika yeah umuntu yathola asithole yinhle into eyenziwa amatekisi into eyenziwa amatekisi Mr President yeah no Godola oBentheni oba ukhe wabantu yeah okay uze kabi so liyampahla leya i-right mfethu iyayihlanganisa igenge yamateksi kahle kahle mubheka masingayibuka nje ngesel positive bese kuyisikhathi sokuthi manje babumbane ke manje ingabisa noma kuthiwa iyabangwa lento emzila nani kube nendlela e-right yokukhuluma ubumbano lube likhulu ungadutshulwana kungafe umuntu siyathemba uma belokho behlangana bazoqhamuka namasu ya ngoba phela yabo unje badedela imoto zabo ukuthi ziye lapha kukodwa kukhomba ukuthi sebeyayi understand lento ukuthi iyabahlanganisa ngoba phela lapha kusuke ayikho into etheni ubonile amakhonto amasePortshepstone azeka ayazeka hayi la kade kukhona ngathi ahlaza la ngathi ahlaza amanye aneketi olayini emahle ngabona nesikwele sase Newcastle esibovu ayilesiyanaka sifike umcimbi ngoba ngithe ukubheka ngabuka namavideo ayi umcimbi sawunyakazisa lapha kuTikTok ekuthiwa inkosi yabashana uyenzile ivideo athi bakwethu angisakwazi ukufika ivele yashisa lento ivele yamila isikwela asho nalo sorani lapho ngiyaxolisa ukuthi angikwazi ukufika kodwa into enhle labayenza yayi usharp yampahla ngithi cabanga iqalwa o-drive ama-own engekho but for the fact ukuthi wona agcine i-support akhomba ukuthi bayibona into enhle enzakala noSanthakho ungenelele uvele ngathi usungenelele noToyota usungenelele kanjalo yabona ukuthi lento iyakhula manje yes and ngesikhathi ikhula kanje lento uyabona ukuthi
iqiniso lisekugcina nifuna ifaka imali emakhukhwini abantu so amathuba amaningi ayavela even amabhizinisi ngoba phela mabehlangene groundini abantu kuyagcwala lapha mfethu kuyadayiswa kade bevulele necar wash yangakhona kwathiwa yonke imoto ayidluli iwashe khona efuna ukuwasha nje nayi car wash uwenze imali lo muntu ngosuku yabona ke so yabona ukuthi ivulela abantu abaningi amathuba omsebenzi othola ukuthi umuntu ngosuku icar wash yakhe mhlambe bekwazi ukuwasha imoto ezu5 noma ezu10 yabo manje usezowasha 100 ngosuku olulodwa ubovu then sekukuyena ukuthi emva kwalokho ufuna ukwenzani ngale mali ayenzi equipment noma usephumelele uyayeka ulindo uyumdlalo wabanzi uhlala phansi ayiphuzele watoto kodwa into enhle kakhulu enye into engizwile kulezi insuku atamafuate bengazi nokuthi studio sakhe sisekhona i999 iproduction yakhe uyinika umfana wakhe i999 unganika ingane umkhehle wethu nayi iyawubukela ayabe iqale into yayo cha phela ngani kuthiwa wakhiqiza nje ochomi omshoza ukhuluma into yanini Kelly Khumalo basakhipha DJ AJ into yanini le yabo into endala kodwa mapha ama-artist amasha aphume khona ayingeke ngithi uyabo ngithe uma ngisesha kuthiwa khona yeza azokhiqizo yena umfana Twayeza azokhiqizo yena umfana kodwa ngithema kodwa ke mhlawumbe umfana usezoyilungisa ke manje ibe kuyisikhathi samanje ngoba cha le ndala ayihluleki yaba right ngalesasikhathi but manje ayingeke ayisekho relevant igame isishintshile kakhulu igame mawusiqhamukela nobiza emoyeni manje kuhle kodwa ke siyathemba ukuthi umfana ngoba phela nathi ingane zethu kufanele sishiyele something siyathemba ukuthi umfana uzoyibamba kahle inkampani bathu ba uleseho mofukade uleseho mofukade usanda graduate phakathi nonyaka ngaze ifundo zamabhizinisi kodwa akuwona udiploma ubachelor yabosho ukuthi umfana ngokwesikole mhlawumbe itheory unayo singazi ke practical angafani nobongani ngisisho isibongo ngiyasibiyeke ubongani uyawudlela ama drugs ke loyo kudlela ama drugs wayembuka la Valentine kwi Blue It yayizibuza umoshe yipi imali Valentine yabale imali Blue yama wakhe noma zakhahlela Joes ranchos kodwa ke mhlawumbe uzoyiphepha ngibuza ukuthi lethini ngale documentary amandoza ezodlalo wena sibonele lo uzakho angibengakayilandeli kahle uyena ozo act ngoba ninezo lesihosha azi mina mhlambe bengitshethi mhlambe kuzokwenziwa mhlambe idocumentary la kuxoxwa mhlambe kubuzwe Oskido bazokwenza lokho kodwa angithi kuzo into vele documentary banjalo but into eyenzakalayo bese baye actor ke mhlambe lento enikhuluma ongakaze kushuthwe okay so mhlambe into ezasekhaya into enjalo nalezi futhi abazaziyo ngoba phela ngeke bakuveze bazokuveza lokho okuxoxiwe umndeni nalokho okuxoxwe amanye ama-artist ayesebenza nalokho okuxoxwa abangani bakhe bese bakuhlanganisa besebenza i-story esisodwa i-documentary but mina umbuzo ukuthi njengoba ngisho ukuthi bengayilandeli kakhulu ngayibona nje i-poster yakhona but into engayi-understand ukuthi uyena ozobe actor ukuthi bengitshela ukuthi mina uyena oproducer uyena Mandoza wise man so ke sizwe inkalakatha aweke bengitshela ukuthi inkalakatha ungakayiboni yombona uzalisha imbongo kodwa phela naye ithuba elihle ukuthi akwazi ukuportray for yena kodwa umbuzo ukuthi isiphi isizathu kuba uyena ngoba bakhona abantu kuba umunye wadunga hayi baningi abafana khona abafana singabaza bebengeza bazi kanti kwenziwa nama auditions makuzodlala i-character uyazi nje ufuna kuthiwa mawuzazi ukuthi ubukeka njengoMandoza woza kwenziwa ama auditions simple
ngoba phela into emenyezelwayo emsakazweni kuthiwa kuzobe kunama auditions playhouse mawukuthi abantu bake bakutshele bathi ufana noMandoza wena ucabanga ukuthi ungakwazi uzosondela serious ngoba phela bakhona abantu showing ngempela kushiwo kuthiwa bathi uyafana noMandoza but why kubi lo mjida mina ngisola ukuthi mhlambe nabo anganuzu into yakho ikhule ngamandla ithole attention inkampani enkulu sezenza njalo lo mjidi ukhona kuzalo ubuya kwihostela ngiyayibona with the wife but sometimes khona la kufuneka uzoyiphusha fast kwesinye isikhathi leyo nto ibuye ingasebenzi mina ngokwami angithi ifana nalento eyayenzeka le ukuthi khona imovie yaMandela izoba international kulandwa ama Black American or Idris Elba ubando omunye wayidlala lo namehla ahlaza a brown umhlophe waphesheya naye uyi Black American sebeke bayidlala baningi yabo bewadlala so inhloso bona basobethi bafuna idayisi yabo kodwa manje mubheka agcina istory singaxoxeki kahle ngoba lo muntu uthola ukuthi akazokwazi ukuyiportray kahle leyo nto yabo yes lo mjidi wa act but ikhona wakwathi kalakatha ivo eyicu yena sibone voice yakhe yona wenza njani uyabhodla kodwa ivoice nehwanqo elchef aliyana ivoice yakho icishe isondela hayi nje ivoice yakhe mekaqala wakwenyusa umoya yamuza ukuthi hayi uyena indozozo hayi ke aba production kodwa isikhathi ke abuyahlanye ngaleyo nto kuhle wesisikhathi bethu ukuveza umuntu omusha yes njengotsotsi utsotsi liyaphathi mangiso kwakuthiwa yayizodlala uyena Mandoza uphathi katsotsi angazi noma afuna imali eningi noma afunani wagcina kuba utsotsi kodlala lo mjida lo okuleya film le ubani press sholo yakhaya ubani ndazi isuthu yes yena lo mjida yes so wayidlala leya role sasingamazi mina ngangamazi but wayinamathela samazi ngoba esedlala utsotsi wayinamathela leya role so yaba maswama ngamagama sometimes sogcina simoshi athi iyogcina imosheke athi makuzohanjwa ngegama uthola ukuthi ngoba kuthiwa urelevant ngalesikhathi yabo ngoba bakhona abafana abanjalo kulezi insuku obona ukuthi oba relevant kuwe kwaba khona isikhathi sostumo umtshali ophalezi dladla obani kuwe kwaba khona leso sikhathi yaphela leyo period njengamanje sikule period yalabafana yabona uPalensi not uPalensi uWiseman lo uAbdul lo ungcono Abdul usathanda uba mdala uAbdul uvelena ubuyela ngala koPalensi no Stum but yena ngenxa ukuthi uconsistent kwiart na kwicraft yakhe usakhona namanje kodwa nje isikhathi sabo olabafana labo nalofana waka bando lo akamthembu yes ubani kambe ubalo udlala kuBlack Door ukhaya yena ulofana uZamando waka actor yafana isikhathi sabo lesi but ngeke njalo kwaba wacabanga iproduct ucabanga imovie noma idocumentary ucabanga bona beba ngabantu aba-actor la eSouth Africa abancane abafuna ukukhula iroom yabantu abasha iyakhiwe iyavalwa yabo so ile nto ke mina engikhalelayo angisho ukuthi ngeke ayinamathela uzoyinamathela kodwa bengeke yini sithola uMandoza esingamazi nathi sona masimanga sithi awuyazi uyafana ngempela noMandoza njengontanzi wa introduce waphela ngengoma zancwane isikhathi esiningi ecisha afana futhi noncwane mawulalela ama voice kodwa kusho ukuthi uyandandanza kodwa wagcina ke sekwazi naye ukuthi nangu phezulu manje ya uthi wena sesinamela ukubuka makwenze azogcina singakujabuleli angithi into abayenzayo yazi benzani benza lento lebhedi abangena ku social media bacheke ukuthi uthandwa kangakanani ama followers ama likes kahle yabona manje ukuthi abantu abaphethe italent elangempela bazogcina bengawuthola umsebenzi ngoba kubhekwa ifollowing yakhe yabo kanti umuntu une talent ukhona umuntu one talent ongena following kodwa manje uyamhlula lo ne following ngizofika lapha kuthiwa uncobe uma senza lento sifaka yena already uvele isivele sinyuke njengoba efollow abantu abawu2 million okusho ukuthi already sina 2 million abantu abazomlandela abazombuka
uyamfollow ku social media ngeke ubuye yabo so bayibuka ngalelo liso of which ke mina ngeke ngamfollow wami dakudala ngisekho ka Twitter ngisena account seliyalenga nje manje lento so masinga ngamabomu nje sike sixoxe ngezinto ezisematheni kulezi insuku nezinto othola ukuthi insizwa zibhekana nazo ngoba le platform inhloso ukuthi sixoxe ngayo yonke into siphinde futhi sikhulisane sifundisane yabo so singagcini ngokudlala okwenza sokuxoxa kube namahlaya sincokole sihleke kodwa egcineni kosuku sifuna abantu bafunde yes i-rape bafethu sikhulume ngecala le episode ngola icala lalo baningi abantu abadlule kulawo makhesi anjalo i-rape yes so mubheka ke lento ye-rape bafethu ithanda ukuba deep ngale kakhulu la eSouth Africa ngazi kwamanye amazwe la eSouth Africa why ibenzima manje ngoba kunabantu abaningi abareshiwe abangakhulumile bathula bese kuba nabaningi futhi abangareshwanga abakhulumile bekhuluma amanga yaphambana la yebo yaphambana and abakhulumile ilabo abazi ukuthi izoshesha ifike kubantu bese kuthi lo oreshwe ngempela noma ngakhuluma ngeke ifike kubantu abaningi ngoba untombazane nje uvela ongaziyo waseSudota noma wase Ashdown uthola maye ereshiwe uzothi maye ethe ekhuluma lento bese kukwazi umndeni wakhe nomakhelwane nalabo bantu abambalwa but ngeke ifike mawuthi wase-Ashdown ngeke ifike embali ngeke ifike eDambuza izophela la yabo uresho kwangempela lo uzokwazi one platform e-right uthi akhuluma iSouth Africa yonke aqamba amanga mhlambe usaziwayo athi ureshwe ngareshwanga usaziwayo lo ohlala kamachibiso uzothena mesethi ureshiwe bese kuthiwa amanga tswaya amanga ngenxa ukuthi onelwe usaziwayo kodwa ama rape ama case akhona ahlale reportwa njalo i-places layer number iku top 5 kuma police station eSouth Africa ama case rape places layer nje lelanga top 5 eSouth Africa kusho kahle sibanga nawo Limpopo banga no Limpopo no Eastern Cape kodwa thina sila ngoba kulandela uMpumalanga yini hamba phambili uma ngikhumbula kahle ngathi ilokhuzana iCape Town iCape Town ngathi iMitchells Plain ipolice station kuze Eastern Cape kube iBuffalo City kube ipolice station yaseMthatha bese kube ithini iplaces le lana ke zibuzi khona ngempela amacala angasolviwe rape inamba sengikhohle ngokwe age mawuzo between bathe between 11 to 29 la places le ama case enza iplaces le kuba indawo ebafukamelayo abantu amacala areportwayo kuresho abavezanga ukuthi mangaka solviwe bangaveza ukuthi mangaka angasolvanga kodwa into esemqoko ukuthi isifo lesi esikhulu esikhona kodwa into engizwe ekseni endabeni engithusile sakhuluma ngerape kunamazwe angaphandle athi uma ahambisana nelokhuzana ahambisana netabane inkonkoni nabo baresho LJB cha ngizama ukuveza ukuthi indaba yerape isakude ukuthi singakwazi ukuyixazulula isakude ukuthi singakwazi ukuyixazulula uma ebika lo mjida endabeni kade kuyindaba za 8 ekseni cathokhodzini uthi lamazwe alwela ukuthi ubaba omdala sebaze baba inhlangano ubaba omdala akekho wrong uma ezoba nama feelings engane na 8 years imapla ilizwe amazwe angaphandle babalile ngicathi Switzerland, Canada, Panama, Haiti amazwe ababalile ukuthi isikhona lenhlangano eshoyo ukuthi uma ubaba una 30 kodwa uzwa ngathi ingane ena 16 uyayithanda usuvumelekile ukuthi ungakwazi ukuthi so into abasayilwela ukuthi bayilegalize inhloso yami lenkulumo ukuthi kusanzima ukuthi singakwazi ukuthi sinqobe indaba yokuthi kureshwa abantwana
nabantu besifazane Nengeke inkinga ke la eSouth Africa ngangizwa ukukhuluma ke usilekani engayizwa ngangizwa kwakunongcebo no Mackenzie yes no sigqemeza mengicabanga noma notshatha ngisazi bekhuluma ngalolo hlelo lento kwakufike ummeli noma kodwa isazi imithetho yes sithi inkinga yecala le rape liqala kwi sexual harassment la umthinta khona wesifazane kanje usuqalile lapho umuntu wakhe ngikhuluma mina ngentombazane nje intombi yakho thiwa mangabe ithi intombi yakho hayi namhlanje izandla zakho kusho ukuthi ufuna zibuyele la ungabe saqhubeka uzama ukuyibrush uzama ukuyithinta ngoba once waqala wenza lokho already sewuqalile uya rape isingakubopha from lapho ithi wena uyithintile ingafuni hayi nathi babesho njalo ezikoleni yabona lento okubamba ingane ujikele nawo ngale ngemuva kuthiwa kwaleyo kusuke sekuyi rape ngempela ukuthi usungavalelwa na umuntu wesifazane ukuthunala ilungelo lokuthi angayokubopha even nanokusha amazwi uthi wena ngingakuhlaba mhlawumbe ubusuku bonke kuthiwa kwalowo mazwi la ndaba ngikufikiza kuthiwa ngempela lowo mazwi intensify ukuthi irape shoot ingenzeka noma yinini yabona leyo nto isho ukuthi ngaba ne case esikoleni Ndicala ayisho ngaboshwa lento ayithi yakhumbula lento yokubeka isibuka nje phansi wetwazana usibeka onyaweni popontwazana ubone lapha ngaphansi yes so kusho ukuthi kwakusekuqala sekuba nabafoni yabo seqala sengena abafoni bese kwakhona umfana abe nefoni ekuthiwa wakamsomo lo mfana athengele ifoni yes hayi ke sonke sijabule ukuthi even 360 uvukile lo mjini siyashutha sonke yes mina ke ngoba nginengqondo engasileke yabona thatha ifoni wonakele ufuna ukushutha abantazane ngaphansi yabona ngayi ifoni futhi yebo enye intazane yakambhele ekuthiwa uphilile hayi letha ngishuthi ngokuphapha nje yabo ishutha phi yona khona ngaphansi hayi ishuthe futhi ngempela bese ifoni ngishiye ngihambe sengikhohliwe sekuyoyiqhwa lo suku lami phela sekwenze bekwenza sekuphelile awusadinisa kayizodinga ngayitshepe mhlawumbe ushuthi uzosave kanti iyazisave yona hayi ke shona abafana mabeyibuka lento azababonile ukuthi kade ngishutha lengane yamakhaya bana ngisazi yabo le ngase clinic hayi lengane kusho ukuthi bathi mayidlula lengane bayihleke labajida kusho ukuthi sebeyabuka izithombe uthi hayi lezi ngqezi kabala yithi bayimanje ukuthi esifazane uthi kuvela izinga aliveli iphethe aliveli izinga nje awushuthe ngemuva qhamuke ngemuva sekuthiwa izinga zikabani bahleke engekade usho leti iqale phansi vele yokureport into esindala hayi someday ukuthi yabo lento uthothi yenza mhlawumbe ngabo 11 yeah wena uqhube nento zakho konje ngo1 uzusubizwe office sengikhohle angazi nothi ngibizwela noma ngifika kuthiwa hayi sandile ushutha intombazana izinqa hayi ngaphika ngama umhlala but awuyazi lento kanti ngalala umhlala angiyazi ngathi yebo ifoni ngiyithintile kodwa ukushutha angizange afunda ugrade mark grade 11 no grade 12 angizange lento wazale isiyakhala nayo manje isikhala iyembe yabona isiyimbi lento manje izinqa igcwele isikole sonke manje inkinga bayihlekile labafana lona futhi abalenzile iyakhala ke manje hayi usandile ungishuthile ngithi mina angizange nje ngithi mina uphilile oyishuthile leyo kade yambhela silanda uphilile manje lophilile manje usesabothisha uyakhala angiyazi nje ngithatha ifoni inkingi nawe man angizange ayike othisha labo basefuna sikhuluma iqiniso manje hayi yabo lapha mfethu kwasiza omunye umema hayi bafike nabanye othisha abazi othisha ke staff room babanjelwa abanye hayi babanjelwa vele bayibuka yini le hayibo izinga lezabo hayibo esingabani hayibo usandile uyashuthana iqalma phansi rape usandile yabona rape sonke ngula la esikoleni uyazi liqala kuba sikanisa kuthisha omkhulu uzobiza amaphoyisa same time engiyavevayo manje ngithi yabona angisavumi ngempela yabo masekhulu indawo zamaphoyisa angisavumi yabo usandile uzosirape thina nje sibe sigqoka ikete emfishane awuzosirape usandile ke uyazi ukuthi irape le
yabo mfethu nimileke manje ngothisha omunye wangena nabuka isikole so kushaw past 2 la wonke umuntu uyazi ngisho security ngisho antophekayo thiwa ngeke kubiza uthisha omkhulu amadlalo ayezosibopha abadlalo ayengeke adlala ezolanda amaphoyisa hayi ngenhlanhla kwafika omunye umem hayi wayekholwayo lo mem sazi nomem Duma yini yes hayi angene lo mem nazi ya angene lo mem ayangena lalela story hayi mayilalela story athi hayi no yazi mina ngokuyibwa kwami lento laba bebedlala njengeengane so into enza ukuthi uSandile aphike kanje ngoba manje isive isayashintsha lento ubengazi nathi izoba nje izogcina ifike so njobe phika uSandile ingoba uphikiswa yilento kanti ilula lento ukuthi kudelete ithombe uSandile axolise ngephuthalenzini buyele eclassini lezi ezinye inkuzimala ziyasiza hayibo Sandile uzosirape uzosidwengula uSandile hayi ke ngenhlanhla ungasiphazamisa ukuthi Sandile uzosirape hayi ke kuthiwa Sandile uzogrepa hayi ke ngicaceke ukuthi ke uzogrepa awuvale lapho kancane Johnson imiliyadi odress esiphazamiseki yo business imali siyakuzwa lokho izolungiswa manje kwenziwe njani soqeda sesoqeda manje siyavala ma so kwaba into kanjalo ke so icala le rape mfethu liyicala eliserious elisuka emqondweni yes lisuka kodwa mfethu abantu besifazane bayalisebenzisa lelo thuba elinjengalelo yabo ukuthi bafuna ukudestroya impilo zabanye abantu yes okuthi ke behlangene noma wabo ngoba phela isikhathi esiningi usuka angani kuyenzeka uthola ukuthi umama uyakholwa kodwa manje ingane yakhe iyiseqa mgaqo mase seyibamba ukuthi iseqa mgaqo mina ngiphenduka umdlenguli ngenxa yesithunzi samama emphakathini nayo le nto ingane futhi kuleyo nto uqinisile nazi ingane uqobo lwazo ziyayenza le nto egameni lokuthi let's say uhlangana nengane kubo bazi ukuthi intombi iyahlolwa yes kanti yona kudala igaravandi dala ibhizi dala imatasi grade 7 ufike ke wena kanti ishwa lizoba nawo yes ufuna wena mhlawumbe uyilalise bese kumnandi shy night iyona ebithanda ukulala nayo ekseni siyavuka la iyakubo iyafika lapha kuthiwa uphuma phi ngenxa yenduku isithi hayi mina bengingathandi ngithathe ngenkani bengilokho ngimtshela ubusuku bonke ukuthi angisekhaya wagcina selala nami so yabo manje ukuthi lengane ibiyintombi wena wayirape phezu kwalokho usasho kanjani ukuthi hayi bengase siyintombi hayi awusasho yabo awusasho ngoba usuthi bengase siyintombi shuthi uyavuma ukuthi umrapile ngoba nakho bengayona intombi umrapele ukuthi ayona intombi so wase uyamrape wacathi lizongena kalula ngoba engaseyona intombi ugcina uboshwa ngempela uphinde ubhadla inyanga bakhona abantu ababoshiwe 25 years or 15 years umuntu uyaphuma late uyasho ukuthi hayi ngeke ngaka yes ngoba mhlawumbe ingane isikhulile isino 16 ikhuluma iqiniso kahle iqiniso mina azange ngirapelwa kodwa bakhona futhi nabadlenguli ikona ke lokho engifisa sikunako ukukhulunywa kwaba rapist ngoba nawo njengamanje babhaca ngalento ukuthi siyabhecwa yabo uthola ukuthi njoba ngiwusandile nje mhlambe nakho ngihlangana nengane la encane ngoba nayo le iyagoloza ukukunika igoloza awu ngine podcast uyakunisha lo babedla uzula sekuyirape le bese kugcineni ngithini ngithi hayi ibikade ini lokho kokudlala macashelana ibithanda kodwa manje ungafuni yabo ifuna ngiyincenge ngithi yabo kanti mina ngavele ngayibamba nje ngayiqabula emqaleni angithi uyalikhumbula icala le rape la lavela la lo mbhemlo livela ngoba wayese esekhuluma ngayo le nto uJubjub phela kwagcina sekuvela ukuthi wayirape lengane kwakubani Valentine edlala kwiskim sami Amanda angithi wagcina esethi wamrape ngoba angithi seshadile so ngenxa yokuthi manje igama lakho uyabona ukuthi liyamosheka ngokuthi azoveza lezo zinto lomjida la yabo ukuthi ulala na wala naye
yonke leyo nto kanti phela abantu besifazana mangabe seshadile ufuna ukuthi kuhlale lokwasemshadweni ngabe irecord ingabe sakhuluma kanti uyazi yena udlule kubantu obani une-22 sitha yakhe uthi lo muntu useveza yonke le ngivilili leyo so lo Amanda nje njalo Amanda to point wavela wathi ratio so but masoyibuyekeza lento i-rape enjalo amajita amaningi awenzile ama-rape njalo kanjani na nangu umfana la uyibhungu ucheese boy wonke abantu azana ayamwela ayamthanda nayo le iyamwela but ngokwe age yala ukuthi alale nayo uthola ukuthi uselala nayo kanjalo ulala nomuntu ongekho ungenalo ilungelo lokulala naye yes umqondo walo umuntu akakabi right ukuthi angenze sex so okusho ukuthi umuntu ekufanele azi ngaloko ba ilomdala but bese sebenzisa advantage yokuthi uyangifuna phela njengabanye mase ufuna ukulala naye ingane ithi cha angikho ready ekamereni angikho ready uyasuka uyamshaya uyaqinisa agcine evuma lo mayiphuma uthola ukuthi uzothatha isikhathi ukuyireporta lento kanye ayireport same time mayireport same time lonto abantu bathini umuntu ofunwa ngake ingane ukuthi manje nathi rape thina abantu abamnyama asiyicabange ekamereni siyicabange emahlathini ngithi uyabo ucange nje ubanjwe ngombese wakhonjwa wadunusiswa kwa le nto engafuni kodwa asuthi wadusisa ayasukhuluma ukududuza plus 18 phela manje azima lokhu baleke amagama manje ugcina ugcina ukhuluma into engcono noma ingeke ihlale kahle kwabadala ababukelayo kodwa phela into ezikhona ezenzakalayo so ama rape njalo aya ignore sengazi ukuthi awenzeki ingane ilala nomjida ekade ingathanda ukulala naye but lo mjida ngenxa ukuthi isilome emphakathini so bacabanga ukuthi yonke intombazana izofuna ukulala naye yabo yonke intombazana iyathanda ukulala naye kanti kuyenzeka kungabi njalo yabo kodwa uhulumeni kusafanele adlale indima yokusifundisa isizwe sethu mayelana nama rape kahle ngoba sibuye kube ngathi kudlalwa ngathi no abanye abantu mina ngathi uhulumeni ufuna abeke imithetho ukuthi mangabe uqamba amanga kube nesigwebo nje siqonde nalokho sakho so ukuthi uqamba amanga ukuthi waresho leso isigwebo kufuna sibekwe nje sibe khona phansi kumthetho kodwa le inzima le ukuthi ngempela ngishade nawe umuntu wesifazane sekuthiwa ngikuraphile kuvele leyo lapho kuhulumeni masingakhuluma nje ngendlela eright eqondile ezoqonda ngqo uyadakwa kuleyo nje sekhuluma iqonde kuleyo azakwethu vele kajama nje straight into engisho serious kanjani bethu unkosikazi wami lo engimlobolile naye uyazi ukuthi masila endlini angikhulumi mina ngokuthi kube yi-sex slave ukuthi wena njalo eksene emini ntambama yabo ngoba nankosikazi akasebenzi uvela ufona uthi khumula ngiyeza sengila ezantsi ngiyeza manje ngakulobola phela sikhuluma nje ngokuthi uthinta umficaselele uthi yena akafuni ukuvuka mina ngiyafika athi ngeke nayizolo nakusasa ulobolile bese ethi angenze njani mangikhathele ngoba phela lezi insuku angikho ngiyawasha so liphela isonto kholoqo mewa wasebenzisa indluzula ke manje noma ngakube indluzula kodwa yolanda umalume irape umama ngilala nangenkani kulanda umalume amaphoyisa afike la umkani njalo kuloko ke kodwa kuloko ama girlfriend nakhona futhi kunzima yazi kwenzani manje ucisha into okuncenga uhulumeni akayiboni leyo nto abantu besifazana bakuthanda ukuncenga bakuthanda and indlela abakhuliseke ngayo ukuthi ungavela uvume kalula but simncenga kanjani umuntu usazi usekune rape uncenga kanjani ngoba phela manje uyazi ukuthi once wancenga uzothi uyancenga athi bengenzela yena kodwa mina bengingafuni avula icala ngithi yabo afika yashesha kamaphoyisa awadlala rape awadlala so yabona ukuthi kahle kahle sekufike la kutheni manje mangabe uthi uyacela kumuntu wakho noma uthi uyamthinta uma igudluza isandla uvela ubuyele eceleni uthi nami ikhona nje intombazane yathi izongivulela icala lokuthi ngiraphile ngenxa yokuthi ngalala nayo mangilala nayo intombi yomunye umnganami
sivumelene nomnganami so uyazi ukuthi ngizolala naye umnganami akana choice kumele aye komunye umuntu so mase sifika kulomnganami isizenza muhle isithi yongirape azi kahle kahle ithi yongivulela icala angani ukuba muhle kwindoda yakhe kanti indoda iyazi vele mina ngagcina ngumuntu oshonile kuze ingane yasewilo akakwazi ukungidefenda ngoba ingane isitshelo sisibayo sisibamjidi indaba isinkulu isingane so makuvela naye umjidi ukuthi ubekhona lezitulo naye uzongena enkingeni futhi phela sabazalwane ngaleso sikhathi yabo naye uzongena gaca eyasewili ingane agcina ifonela ingane beyifonela abantu ukuthi hayi cha ngibe nenkinga ethawini ngolesihlanu ngashayiseka ngemoto ngaphuthunyiswa esibhedlela ngagcina ngishona ngoba yifaka ngempela ingcindezi ukuthi yapi iya epolice station iyoqamba manga nje intshontshe nebhlukwe lami lapha ekseni mina ngiyayishiya ngize office intshontshe ibhlukwe endlini ngolo ufakazi futhi yahamba ayi nami sengithukile ngisho ukuthi ufakazi wangempela ke le jini wayithatha shwi wazi wafona umngane amasho uthi lo mfethu ugcine edlule emhlabeni ukuze ngikwazi ukuthi ithanjiswe ingayi yala ewili iMaritzburg ewili ngasho ukuthi ngabe ngingaphakathi ikwala kancane wena usafa nje wena angiphinda usafa nje wena mina ngumuntu osashona mina mayingahlakani nawe la endleleni hayi ngeke manje sekudala hayi sekudala kakhulu kodwa phela uyawazi abantu besifazana ivele ihlangane nami le town ivele ihayiza ivele ihayiza ngiyokwenza njani uyabona ukuthi lento yahulumeni ukuthi naye uyena ubuyasicindazele kwesinye isikhathi ngoba imithetho ayibekayo yenza ukuthi abantu besifazana bazibone bekwi advantage ukuthi bangenza noma yini that is why uthola ukuthi kunamajito othola ukuthi kuhlanganwe eclubini nani mase kufikwa la intombazana mayizwe nje ingakuthandanga isivuka isisoba yakubheka emahlweni yathi hawo noma ibone sesiphumela ngaphandle ukuthi kahle kahle abangani bami abanemoto abanemali wena unamali kodwa ngaphakathi bithanda mina kwigroove mase sifika ngaphandle yabo eyi uyoshiwa lapha emxhasweni wesalwe naye emxhasweni sidilike so iphinde ihambe imoto kuthiwa ayisayophila thina yabona ukuthi ekseni okanye ithi ibheka isimo sakho mayifika ifika idakiwe njalo ithi yafika lo muntu uhlala endaweni eright kanje ithi hayi ngahlafuna la masela yabo bese hayi ngizocela imali engaka iblocks ngicela noma 2 blocks awuplanile futhi ngeke uyinika omunye usathi 10 yobuya neven angithi ubuka isimo sami bese ethi hayi ufuna uthi sengiyise lapha ekhalaba lamamncane lapha ko-Athlone ko-Cascades so nje waphethe ngeke indaba ye-rape machita anibheke siyiqaphele ngempela ngoba izosidalela inkinga lento yokuthi ingane ayikho ingane echithawe noma isisendlini ukuzolova bekhuluma leyo nkulumo ethi mina ayidabuli mayisifika endlini udoti ke leyo nto ayidabuli leyo nto udoti ke leyo kodwa phela iwasho ikhona abantu bakwazi ukugeza abagcoba uvaseline ababe right akwazi ingane ukuthi ivume kodwa fanele uminci Hanuminci ngoba ekugcineni ingakujikela kodwa kuyenzeka ukuthi ugcina ingane ingakuso ngoba uthola ukuthi vele izinto ezisebenzisayo right uyathandeka vele lokho kungenzeka kodwa into engizama ukisho mina ukuthi uwana qobo la amajita awayithatha iresponsibility yokusaba ukuthi yokusaba irape ekseni ngigaculela inye iculo awube nofakazi ngesikhathi uhamba naye ukuthi abangani bakho abazi ukuthi siyathandana umjolo noba nabakwazi lokho mase kufika endlini futhi iba nabo makuthiwa nje kuyaqala ekseni kusuka idube ethi ifoni uyiphathe ngesandla ushaw record mayiqala nje ethi yabo manje sekuyisikhathi sokurecorda manje nathi sabantu thina abangathanda ukurecord samajita hayi ngeke sekuyisikhathi manje sokuthi ujwayele urecord uma sisobabili manje usungaqala urecord ngesikhathi ngiqala ngikhumulana kwakona makuvuma nje mawubona ukuthi ikhonto ongayitholi kahle bambona avele ngigibela ngoba manje uzofika ungigibele ekseni ngigrephile kanjani ngithi yonke leyo nto walivela nje ithuba kurecord manje izokwenziwa manje makiwe court manje ndotsile ngoba abanye abantu bayaphunyuka ngokuthi for example uthole small waphunyula kuleli icala erape ngenxa ukuthi yena kwakunobufakazi intwazana yathi mayishiya insuku zagejana yes abanye abahlangani naleyo nhlanhla njalo
abanye kusheshe kuphela ya uthola ukuthi yayikho into Iqulu. ubufakazi bokuthi ngampela lo suku wawukade usendaweni ukuthi awumrephanga lo yabo muntu. kanti lama kuthiwa uthi yena ngimrephe ngolesibili ngo12 kuyaziwa ngolesibili ngo12 ngisoke ngila ngishuthi ngishutha then ubukhona ufakazi mhlama khona amafoni kushawe nezithombe sekudonswa izithombe Ngiyatshela. but ake kuthiwa yikho ke lento yabo ngihlele ekhoneni ngasekhaya uyihlalelwe relaxelwe ibheme entsangu ababhemayo babhema insangu aya sigoqe Yeah. kodwa nje Yeah. iloko nje singaxwayisa amajidi Yeah. ukuthi siyacela amajidi ukuthi nibe wash ngampela sibe isikhathi manje uhulumene uyasigcindazela kanye nabo sisi siyacela nje bayokudayisa sivumelene yebo bangasidayisi mawukuthi Sivumelene. akathandi akasheshasho ukusabekwa nje uthi hayi nokuba vocal lento yokusebenzisa izandla ukuthi uyaphusha wena Uyaphusha, mina mqondo ngizothi ufuna ngikuncenge kanti mawuzothi uphusha ubukhuluma ngomlomo uthi hayi hayi ngeke cha angikho right angikho right namhlanje ngiyabona ukuthi uyavela uyangibona ukuthi ngiyaphi usulokhu pretend nathi awuboni kodwa kunzima ukuthi ungasusa umuntu eNewcastle umlethe eMaritzburg amese fanele letha akekho right uzelani ngale eMaritzburg siyakwenza lezi uziyawenza lezi susa ukuthi le Newcastle sezigcwalisela nje futhi Uyazi ukuthi uyahamba ikhona ekuseni. ipost ama post kanjalo ku Facebook Yeah. othola ukuthi uyathola ithi mina ngiyakwazi ukukuncisha endlini yakho ngiyinqunu futhi ayikho into ongayenza ngalokho Uyabona. embedeni wakho ayitsho yabo lento ukuthi khona into okugcwaliselwana nje hayi sekunjalo mfethu amantombazane asehamba ngeagenda sekukhona iagenda lesake sayihlaziya yefeminism la Yeah. ukuthi umuntu osifazane ngisho kuthiwa wenzani inhloso yakhe manje sekuyiprove ukuthi ungcono kunomuntu wesilisa manje izosisiza nganike leyo nto ngoba egcineni kosuku sobulalana phela sobulalana kodwa thina siyamadoda sofa ithina sofa kakhulu ngoba uhulumeni obophayo ungakubona Yeah. awufika ikurape wena ngoba yasirape nawe ibuye ematshwaleni kuma baby shower siyikhathalele ithi kancane ithi kancane ithi hayi ngizozenza akugibela umuntu la angani wena ukhathele kade uyihlalela usuku lonke nje hayi asibone ekuseni wangikhathela yena ubuya kwi baby shower kade shama wayini lapha Yeah. igazi Shisa lakhe phela. liyashisa igazi uzogibela ngengane sekuyirape kodwa mangingaye epolice station ngingakhishwa ngisho nayiphephandaba ukuthi ufikile ezoyibika ukuthi ukuthi intombi yakhe intombi yami Ingirape. ingirape kodwa yasirape thina kodwa umjidi wawazi ukurape intombi yakho yakwazi ukurape kodwa wona ngeke intombi yakho ayikwazi ngayikwazi ukurape kodwa wona yakwazi ukugibela ngenkani uze cha yaze iyangidabula yeah so nje manje isona izinto esifisa ukuthi sikhulume ngazo sixwayise ngazo abajida ukuthi wash majida wash out ngoba nale ukuthi kuthiwa ufuna kube nomuntu oyedwa ozokhola ukuthi akayenzanga umjidi rape nako akugarantiwe yabo ngoba Akugarantiwe. kahle iqiniso lithi leyo izohamba iphinde futhi icindezele bona besifazane ngoba kuzoba nesikhathi la bereshwe khona wangampela bese sithi hayi siyakholwa ukuthi usandile bengekayenza leyo nto thina futhi siqinisekise yabona manje ukuthi support nabo labo besifazane bacindezeleke ngoba bona Bacindezeleke, yes. basebenzisa le advantage ukuthi bangasibophisa Yes. singenzanga lutho Singenzanga kodwa lutho. bakhohle futhi ukuthi thina makuthiwa manje wena ungena ecaleni le rape thina singama sithi hayi ngeke rape usibani siyamazi i-character yakhe iyalo ukuthi Iyalo aka-rape, ukuthi angabe ubiyena ngeke rape secindezelekile lo shit usiyacindezeleka lo shile ereshwe ngampela yabo ngathi So- society no bra wethu ngithi uyabona yingakho ke sithi siyacela ukuthi akureport amacala angempela angempela yeah akureport kani hayi into zokudlala hayi ukuthi indaba zasekamereni ayihlala ekamereni yeah so siselapho ke nje sesiyayigoqa ke manje le ngosi yethu le episode yethu bayilukile no angithi kuyabona intwazana le yagundwa yeah yilento engangisho mina ukuthi kahle kahle eza amantombazane ayakudinga ukuthi ku ewodwa afunde ukumelana wodwa yes but wona azidom ngoba ayathanda ukuexposeana bese ekhohle ukuthi ngesikhathi ba-exposer aveza ubuthaka babo bebona bebodwa but at the same time bona futhi bafuna ukuthi thina sibahloniphe
sibahlonipha kanjani bona bengakwazi thina samadoda siyamelana thina ahlazana hayi thina siyamelana yes siyavuma khona ikhadi la sike sihlazane khona kwezinye ikhadi ngaphaya sabantu kodwa ekhathini eningi mina ngiye ngibuyela ku social media hayi siyamelana thina ithima yodwa hayi siyamelana ke thina ithi ilabo bona ukuthi khona la into ilabo nalabo idliso li strong kodwa la idliso yakhuluma ngokuthi si ethi ave bene bathi nave bene pride noma wathi confidence yalabantu hayi wasithola kahle ke wasithola inyanga iphelile kwanoma yiphi insizwa yayitapela idlule yayitapa idlule it kanjani wena uphumapho wena uqhamuka siyamelana thina yabo so nabo ke laba mabengafunda ukuthi bamelane ekhathini ezithize ngoba kuze qhamwalo nakhona uzofuna ukuprove ipoint yabona ukuthi akazile yena ukuzosiza ngokwenhliziyo nje uzofuna na ukuprove ipoint ngoba ngicathi wesifazana ozilwa azosiza uzogcwalisa inamba naye uzosiveza naye awakubona abanikazi besaluna abamlukile naba omunye oqhamuka eceleni wamthatha wamusa ngisho esitolo mhlawumbe uye walalela isitolo sakho ukuthi ngoba mawulandela ngangizwa ivideo la umsindo wayo kwakuzwakala sengazi ukuthi intozana abayazi ngoba ivela nanokuthi umuntu othi uyayazi akayazi yabo so nalomuntu ethuma ngazi into ethi ayibe njalo kodwa nje ingane kusho ukuthi edlebelekayo so abantu besifazana abayifunde nje leyo nto ukuthi bebodwa ufuna abamelane ufuna abahloniphane ufuna ukwenzela ukuthi nathi bakhona abasupport uSjive nxese khona abantu besifazana abasupport uSjive badlula engabe basupporta Java phela Java kodwa libonjalo cha linjani kodwa phela akekho master pronunciation kodwa cha uSjava mina ngimbiza ngoSjiva so baningi even ecaleni la arcade even ecaleni la arcade into efanayo baningi abantu besifazana ababema bethi hayi kodwa ngiyawuthanda umculo wakhe awukodwa kunje le yengane ekuthiwa zireshiwe akayicabanga siyavuma ke mhlawumbe ungenze kwakhulunywa amanga yabo ngoba kuningi okuvela ngalelo cala arcade kodwa baningi futhi abantu okungenze ukuthi abaripa ngenze ngoba bene influence ene power ene mali enama mention ayilento ifana ukuthi kuzothiwa hayi ingane ibisencane bese thi omunye mayimthanda ikuthandana ngani na 40 ena 15 ithandani ingane ngoba phela wena ungazi umuthi ibingithanda hayi ngeke akukwazi yabo akukwazi isuke isancane kakhulu ukuthi singanyakazisa uthando ngempela iliqonde futhi ukuthi yenza ukuvikelo leso story sike savela ku generations kudala lento ethi ayibe njalo abantu bamgcindazela uRuby yamkhumbula uRuby wayereshiwe ukuzazale uDineo eresho baba wayiqala esemdala wayikhuluma esemdala lento ngoba into eyiqiniso le ukuthi kuyenzeka ukuthi urape ingane naye lo baba uthi wayengazi ukuthi urape wayingazi eyibonela isitofuza nje sigcwele ingane yayimkhonzile wagcinelala naye yayimkhonzile lokho imvakashela kusho ukuthi ube ulolo hlobo lomuntu othandekayo nezingane zimkhonzile ilokhiza iza noma kuthiwa yayine crush kuyena kodwa ine crush ngokwe age yayo so umuntu ofuna ivikela uba lo mdala phela yena wasebenzisa leyo advantage walala so mawukuthi uyakhumbula ezaqala ephandle lo mama khala because lento kusho ukuthi ayikazi idlule kuyena yabo naye ingane sindala khulile man Dineo but manje abantu uzothi umuntu wawuthuleleni khona lo mbuzo ke qhamuka kuthiwa wawuthuleleni lo mbuzo wayona wrong yena yabo le uthi wawuthuleleni kupossible bathula abantu bafethu lo hayi kuyenzeka futhi esikhathini samanje noma nomthetho sisekelo usunje kwakuwesi yokuqala mawuresho ubhuti wamakhelwane one uzokhuluma kanjani ngesex nabantu abadala kungafuna ukukhulume ngesex phela ukhuluma so umtshela kanjani mawakho uthi ureshiwe ngoba ufuna nikhulume ngesex abazali bethu wethu bese ngesikhulume ngesex hayi bekunzima namanje nje kulewe yakungaxoxa noma wakho ngesex kunzima ngoba phela bengabuye ngisho iBlack Door inja cha ngisho manje phela ukusho ukuthi kusanzima ukuhlala nomzali sex uyawuxoxa nomuntu omdala ngesex akwazi so majina ke ureshiwe ke umfana kamakhelwane uyingane mhlawumbe una 10 ureshiwe umfana una 15 akakwazi ukukhuluma lo muntu uzothini ngekasho lo uzoxoxa thini wema yazi khonto eyenzakele wangibamba lana iyayizwa nje leyo sondela
uyiqala kanjani so ezinye zezinto abantu ekufuna bayi understand balo bebuza imibuzo uthi yonke leminyaka wawuthuleleni isigaba isigaba umuntu understand futhi ukuthi kwenzakalani and omama ibona laba abaperpetrate sex kakhulu lo singakukhohlwa futhi nabo abantu besifazana yeah singakushiyi ngaphandle lokube sengazuthi amadoda aqhubezela isex uzuyiyalo nje zemshado yeah isex ihamba phambili yena lezi yale bheda zomama zo welcome to motherland bafike bazokhuluma indaba yesex isex ihamba phambili kanti ikhaya mina ngiyakholelwa ukuthi ikhaya alakhiwa ngesex futhi ayikho into engenza unele ekwaneleni kwisex okusho ukuthi ngeke umshado ume noma ufe ngesex yodwa ngeke ume umshado ngesex ngeke ufe futhi umshado ngesex yodwa kahle iyodwa ayinaso isisekelo sokumisa noma uchitha umshado but indlela abakhuluma ngayo bona usawunda sengazi ukuthi nje bese kuba nalabo abathanda ukuthi bayokhuluma ngendaba yo cutting of the cake bekhuluma labo bacoba labo abangidila straight ake ngasho umuntu osaceliwe ukuthi azokwenza indaba ye cutting of the cake akacabange beyond the sex bafowethu akacabange beyond the sex because kwale speech lesangaze sani mina yabo makufika lapha kulokwenza ispeech se sex hayi sika uyabona ke niyabamsana manisika ikheke mangabe mbambe emkhwenyana yabo isandla samkhwenyana fanele sibe ngaphezulu kuyisimbolo ukuthi umkhwenyana fanele njalo ahlale dominator so sikanike nakho ke uyangena manje umbese uyangena awufaka wonke ke nangoko ufaka wonke nakho ke sikake manje kuhlekwe la kujatshule isex awazi nawe uyabizwa ngonyanga ezakuthiwa wozokhulumela lento ayizwa nawe uzoqhubeka nalona ngathi umuntu usuke nje ngoke ngake kabizwa nje hayi isingene eshiqi kwindle eminyama le ndaba yesex nakho ke umfunzeke nango ke yabona ke niyafunzana yabona ke ikheke ulidla nomnini uma ufuna ukulidla usokukhothisa ke emshadweni usokukhothisa ke emshadweni kuba leyo nto yokukhotha ngaze ngangena ngacomment kodwa wasuhlala kucoaching sis ku TikTok ilento yazane asiyeke asikhohle ukungena yeah ake uthi laba banamanga mabethi bafuna osayisi into ekhona la even usayizi onganani uyasebenza ngoba into ebalekile ila phezulu yeah la uthi nje indaba ila phezulu uthi wena mukhothile udle ngokukhotha lo sisi ukhothela ngeke uthi ukhothe nje ngibila ngeze ngacomment mina ngiyayizwa yonke lento inkingi lokukhotha yini kugxilo la ekukhotha sekukuningi lokukhotha hayi ngeke bafethu hayi lokukhotha lokho sekukuningi yeah asiqhube yodwa phela insizwe ethanda ukukhotha ayikhotha asikhothe ayikho amakhothista waqhubeka bakhotha futhi sebethule nala endlini bathule manje sesisodwa Chris vele ikhothani yeah into lala phansi sniper asiphela ithizime yathi bethi silent ila ay ya cha bafethu ngenze wani Nazareth aliyenze lento ngake lilinge isigile hayi lingasigila phela unyazi linganyakaza hayi ngeke unyaza umthethwa ngeke umkhulule nje lo phika umthethwa imali epika hayi awulenga nomthethwa into engayisho la ngeke umgalule umgagule kanje uyavela nje umthetho esho ukuthi sachaza sizohamba kanjani ipika ufuna uma befika bavele baxhuma kube namapholi intambo zihambe phansi ube udonsa intambo nje uvele ufusling ispeak uvele usifake nje osukufaka ama like ngoba bakhonzela eminyango nje kodwa manje kuthiwa bakhishisa imali ke u10 rand ziphike kwakufanele abuze phela imali yaphuma ziphi ke lezi zinto ziphi ipika mthethwa ngagcina kuthiwa sino 150 esontweni lutho kona ke abamasontweni abaningi yadinga iqhamuke lo mbuzo ebasontweni kunje kumiwe inkonzo sekupledge yokwenza yonke kuthiwa anike abaphathi mabhuku basitshele nje namhla sicela singakhonzi sinamalini manje ngoba kwathiwa solungisa isowakha sesinamalini kule mali ekhona
ikulindweni ukuthi iqala yabo bachaze baphumele obani ukuthi nansi nama bank statement ngempela kuyadinga leyo ngoba into yenza obaba bayaboleka nje oh my grace bayaboleka kule imali iyona nkinga ke leyo gcina manje bangabe sayikhona egcina umuntu ogada imali kuba obhululo umfundisi ngoba umfundisi uzofona kanye athi ingane zami umalume noma umphako kuyabheda ngeke umncishe umgcojo ngeke umncishe umgcojo ngoba phela inkinga lamabandla lawa angafuni ukuba transparent ayayidla imali yabo labantu abangafuni ukuphumela obala nje bayidla imali ngoba nelinye bengikhalelwa abanye abazalwane basewisile bathi kusuka eThekwini kuze kuyofika koBhulwa bekunikelwa isakhiwo esothengwa lapha eFrance yabo maphuma eFrance le ndawo elangaphesheya utshani inkulu bebezothenga leyo ndawo bayasho bathi sithengiwe ngo11 million kodwa kuthe kufika iphasika bekufakwa itende itende olibonayo ukuthi itende nje hayi nalo kuthiwa makhi hayi nama makhi kuthiwa ilamatende lawa nje emncwabo kodwa lilikhulu ubona ukuthi kubayixa uphi 11 million akekho ke manje kufanele aphumele obala achaza ziyaqhofozwa lezi imali ziyaqhofozwa imali futhi strategy abasisebenzisayo asikwazi ukuvuma ingoba sebebona ithi ikhona imali ekhona lapha babanga ikhundla namabandla yanda thothi ibandla elilodwa mhlambe yilona mhlambe lina 10 years kodwa kulo 10 years selikhipha abantu abawu7 beyoqala wawo amabandla kulo 10 years khipha abantu abawu7 beyoqala amanye amabandla yabona ukuthi inhloso sekuyimali cha sesigoqa nje ngicabanga ukuthi sibe neepisode emnandi kakhulu ngiyafisa ukuthi ke lengosi yethu sike siqaqe ingqondo kancane Nsika yes but ngifisa sikhulume ngalento ekuthiwa uxolo forgiveness yes sir uxolo mhlambe ke masingayithatha sisondeze ngapha ngaseBhayibhelini ngoba asikwazi ukukhuluma ezinye zonke izinto sisuse emqondweni yethu ezinye izinto kufuna mhlambe sike sibuke ngokaNkuluNkulu ukuthi uthini umiseni yena yes forgiveness before sibuke ngeso lethu ukuxolela kuyinto ebalekile futhi kuyinto ejwayele ukusiza umuntu yedwana uma ngixolela wena Sandile kungangathi ngisiza wena kanti ngiyisiza mina yes ngoba uzothola khona okwenzile kwangilimaza kodwa ukubamba ukulimala ongilimaze ngakho ngeke ungisize ngalutho into ezongisiza ukuthi ngiyakwazi yini ukukuxolela ngizothanda nje sibheke incwadi uMateyu chapter 6 uverse number 14 no15 ngokuba uma nithethelela abantu iziphambeko zabo noyihlo wasezulwini uyakunithethelela nani kepha uma ningathetheleli abantu iziphambeko zabo noyihlo akakunitethelela iziphambeko zenu incwadi lebhalwe uMateyu ezwini lenkosi la esivezela ukuthi yipi indima edlalwa ukuxola nokuthi sikwazi ukuthi sixolele abantu abasonayo uthi uma thina sixolela abantu abasonayo noNkulunkulu uyamgunyaza akasena choice naye ukuthi ezethu ke ngoba nathi akusho ukuthi siperfect kona bangazizwisa ubuhlungu singaba sebunzimeni singaba sebuqileni kodwa kusho ukuthi ngoba ngisenhluphekweni nami ngiperfect nami khona ngisenhluphekweni nami khona ububi bami enginabo yize noma kubuya ngathi ngicintazelekile kodwa khona nami ububi bami enginabo kodwa ngisizakala kanjani ngabo ngisizala ngokuthi laba abangonile uma ngikwazile ukubaxolela nami ezami izono nokona kwami uNkulunkulu uyakwazi ukungixolela mosasho kanjalo kusho ukuthi ifana neexpectation ukuthi mangabe ufuna ukuxolela umuntu wena qobo lwakho understand ukuthi nawe ukhona abantu kuye kwafanele ukuthi ubaxole yes so nawe ke lindele lokuthi ngelinye ilanga uzodinga ukuxolela yes so awukwazi ukuthi ubambe igrudge ngoba ucabanga ukuthi labantu nje abekonile kanje kusho ukuthi ufuna kuhlale kunje ngoba nawe khona la uzodinga khona ukuxolela futhi uma ngingaxoli ngivalela iroom ukuthi ngelinye ilanga kube khona umuntu uNkulunkulu azomsiza ukuthi akwazi ukungixolela
but ke sisayibuka ngalelo liso ekhathini eningi ke sinokuvula amavisa nje siphinde sikhulume nabantu ekufanele baxolele bagcine kwabona bezizwa sebecindezelekile sengazi ukuthi ukuxolela ukuthi kuzobasiza kunjalo kodwa laba abenza amaphutha bagcine sebesebenzisa wona lamavisi ukuthi bacindezele abantu efuna baxole kanti mina ngokwami ngithi kunesikhathi la uthola ukuthi umuntu mayekonile kudepend ukuthi ukona kwakhe kunesisindo esingakanani kuwe because akuzofana mangabe umuntu entshontshela isicathu nomuntu entshontshelwa imoto izisindo zakhona zifana umuntu oreshiwe nomuntu othukule ukuthuwe ngenhlamba asifana makubule ubaba wakho noma kwenziwa into embi kukini mhlambe engaba nje nanoma yini umakhelwa mhlambe kuthakathile kodwa kwangafa umuntu kodwa makuthiwa nanga umuntu wakhipha isibhamu abulala baba wakho uyamazi yabo izinto zalapha zifana okusho ukuthi nendlela yakho yokuxolela ayizofana nangendlela umuntu mayiswe kuthukile so indlela asuke ezokuxolela ngayo sodinga umnike ithuba akwazi ukuthi adlule ama stages athize ama phase athize ngoba akakhohlile so okusho ukuthi lo muntu ngesikhathi ekuxolela into yokuqala awukwazi kumphoqa ukuthi kufanele ahlale nawe ngoba wathi ukuxolela ngingakuxolela ngiqede ngithi ayikho into engizoyihlanganisa nawe nje kodwa ngikuxolile ngipeace nawe akudingi futhi ukuthi mangabe ngikuxolile bese ngiexpect into ezithize kuwena ngoba wathi usuxolile so izinto ke lezi kufanele thina sixolisile siphinde sibanike igap labantu esidinga ukuthi basixolele asikungabaphoqi singabacindazeli ngenxa yokuthi sisebenzisa wona futhi amavesi ukuthi abasixolele so uthola ukuthi akuyona futhi nento elula ngalendlela ukuthi uvele ume epulpit ubizwa abantu kwi-altar kuthiwa bonke abafuna ukuxolela babeke izandla yabo abazwayo ukuthi balimele bafuna ukuxola beze bazobeka izandla ungayo beka isandla kodwa kusala i-rape ayiphelile isilonda sakho asiphelile ukuthi waresho ubaba wakho okuzalayo asiphelile isilonda sokuthi uma wakho okuzalayo wakuphosa emgqonyeni kaJesu uthapha manje wena usukuvuka kweminye imizo ongayazi uma wakho wakuphosa emgqonyeni usuhlangana naye usumdala yena use expect ukuthi ngoba usethi sekufanele wena usebe uxole manje azangiqalekisa uma athi angilahla kodwa yes kodwa futhi yena afuna manje ngoba usexolisile manje sekufuna wena uxole ngoba wena uyakholwa futhi wesiphathi emosuku ukholwa so ingakho ngithi ke lento yoxolo kuyafuna ukuthi lo muntu okudinga ukuthi axole naye simnike ithuba adlule lama phase lawo ngoba oqala kune phase othola ukuthi kufanele amukele uxolo lakho ufuna amukele lesimo santo wayenza kuye yonke leyo nto inesikhathi akuyonto ongayenza ngosuku overnight bese kuba nento ukuthi isikhathi kisona esenza ukuthi ukhohle so ukukhohlwa kwakhe akusho ukuthi ukhohlwe okwangempela but ubhlungu buyadlula but ukudlula kwalowo isikhathi so okusho ukuthi kuyenzeka lento uyixoxa ungasakhali inyembezi moyixoxa ungasakhali inyembezi okusho ukuthi usudlulile kulobhlungu owawukade ubuzwa ngesikhathi lo muntu emizwa ubhlungu but ke ezimene ezinjengalezi siyacela ukuthi ke wonke umuntu osekhaya othi yena ufisa ukuxolelwa aphinde akhumbule futhi ukuthi lo muntu awufuna ukuthi amxolele dingadlule igaba ethize zoxolo akuyona nje into engenzeka ngesikhathi esisodwa uthi ngizovuka namhlanje ngithi hayi cha sengikuxolele kanti kusafanele ngamukele ukuthi wangenza ukubona mangabe ngingafuni ukubona bese uthi inhliziyo angawungilekeleli ekutheni ngikwazi ukuphila ekuxoleleni kanti kufanele uma uxolisa kodwa unginike ithuba lokuthi uxolo lakho ngilithathe ngiliprocess ngesikhathi ngiliprocessa nami lento iyakhula kumina ngiyamukele ekutheni impela wangenza okubi kodwa mina sengikulungele yini ukuthi ngingaxolela ngihlale nawe ngoba ngingaxolela ungekho eduze kwami but angazi kuvukani masusula ngoba kuvuka isenzo wasenza uma sihleli kanje akufani noma ngizokuxolela ungaphakathi ubanje ayakufani mase sesihlangana usuphuma yabona sekuokunye sekubuya konke wakwenza nje kubuya kodwa nje into ebalekile ukuthi fanele uma nami ngixolisile noma nami kufanele ngixolele fanele nikwazi ukunginika isikhathi sokuprocess ukuthi wangenza ukuthi ngiphile nalokho ukuthi ngenze ukuthi kodwa nayo isolution engiyithathayo mangithatha ukuthi ngiyakuxolela ngivumele ukuthi ke phela ungacabanga ukuthi kupendwe indlu ucabanga ukuthi bekuyelo ekseni intambama sekubuvu akwenzeki kanjalo kungaba yelo unyaka wonke kodwa ngikuyisigaba sokuthi ngiyakwazi ukuxolela ngizoqala ngingakubingeleli
ngisakudinela lo mali ehlile ukulu sengiyaqala ngiyakwazi ukuvuma mangibingelela sengiyakwazi ukusuka kumina ukuthi ngikubingelela anganokunika isikhathi sokuthi ngihile ngiprocess izinto ngikwazi nami ukubuya normal ngoba isikhathi esiningi lezi izinto ezidinga iforgiveness zishiya netrauma nje angikwazi ukuxolela ngisane trauma ngisa traumatize fanele ngikwazi ukuthi kuqala kuphuma itrauma ngiaccept isituation bese ngidila neforgiveness abenzi besenzo esengisamkelile amen ake siyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi ke kulelo nothi lesovalelisa siyacela niqhubeke subscribe and share and comment YouTube channel wethu Excellent Touch Entertainment uyakwazi ukungena ku Facebook King Sandile wakamthembu ukuthi ungangena ngala ubani nambe ku Facebook ngino Facebook kuphela ngino Facebook kuphela uSimphiwe Simphiwe nje Simphiwe Squad yeah ayike nalabo ngebumba nobalandela ke nobona sesizoza babhale lapha balandele lapha ku Facebook TikTok Instagram yes kube kanjalo siyabonga kakhulu nakubabzondi sisabonga